Mwathani agocwo. Bwana asifiwe. Ukaesi. Jetawa Wanja Nyarari. Mutumia murekere mehia make ni Jesu. Akadanahira na kihiko gericukwo. Akadanahira na ciana wa mbere na miaka 20 university agepasu bachelors of architecture second year. Wa kere ena miaka 14 grade 9. Wa gatatu ena miaka 11 grade 5. Kiregerero giakwa ni ati ciana icio ciakwa ni ikahikania na ni ikahika. Na support Triza ndamusupportire ni undu wa AC. Tondu AC agiagire mundu wa kumunyitirira ni agiaremirwo kugia na hinya wa kunyitirira Triza. Na ni tuyurira gwathire na tutinoka haha kunura ironda no karango ni tuwaine miaka mingi. Na ndanagwita no kanjukira magongona. Mutumia uyu ni yaririe nie ngwihoka thutha uyu augire ndari gathimu kega ni ukumugurira. Aigire ndekwenda ndemio ni ukumuhe V8. Augire ekwenda gutamburwo ta queen of your empire. Waga kunyitirira mutumia uyu tondu ni wirehire ona ngikahakana matuini tutikamurekia. Waigwa ni ukumucokia tondu mutumia ndahuragwo akionagio nja, ahuragwo akionagio na nyumba. Matua maria ugutua kiriro kiu ndona gia twana tutu otwe ukimenyaga wina muhiriga wihokeirwo ni Ngai. Na gutira makania karango witu no ugi wi mutorire-ine waku gutire mundu ukirite twana tutu. Na nie nega kena mubea ndukagirie, mubea ndukagirie. Nega kena muno ngihuthira rugano rwanyu kuri ciana ciakwa riria murio wakwa akenda kuingata mutumia. Ngamwira no, angikorwo karango ni macokanirwo na mutumia wa ona iko giki giaku ni gigutura. And this is the wife of your youth. Na mwathukia ihiko cianyu tukonia ciana citu ki. Niki tukonia ciana citu esi niki ukonia mwareguo. Please, those in marriages, salvage your marriages for the sake of the generation we are raising. Because we need to show our daughters that marriage is a sacred altar. Na inywe muthukagia ihiko ciene. I'm a victim. Ndangotire hede nie in my capacity. Gonna honor my own daughter. Agithukia kihiko kiene demonyite baru. Na nekio twanyitire Triza ti ate tondu turenda atuike single mother. We are two men. Ndugoke gutu join. Tua matua maku kuringana na uria we ukwenda. And we are here to clear with all this team. Please come. We were not breaking anybody's marriage. Not otigiarekire oe mohedo.
ainagirwo tarusi uria weitire. Bwana asifiwe. Thank you so much for all the online people that have supported us.